Amashimeshi ku Mana, Imana mwijuru Yesu umugisha kubaririmbyi bacu, Imana ibagirire neza cyane. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuja kumva ijambo ry'Imana, kandi twavuze ko dusohoka saa 6:30 kandi mu masaha ni meza niko kuri. None ga nyine tugeze muri saa 5 n'igice zireneye ubunyine. Pastor tugomba kumuheza isaha yose kenera. Urumva pastor REV nari nsize rya REV. Bwana sifiwe sana. None ga iminota 5 gusa niyo tumukuriramo mwisaha. Hazaba mwe hakaba na please hakaba multiplication. None ga nono abayumbe bose bahano bose kuri uyu musozi twese twe gufatikanya mu minota 5 twakubisemo twakuyemo, turangiza tumuheza iminota 55. Nta kibazo kibirimo ko turaja mu ijuru. None ga twe guze no mukunga iminota 5 kuko ga nawe akundaga umukunga. Uwo ni umuco. None ga abantu bose ni bave hasi kugira ngo tubashe gufatikanya twese muri uwo mukunga turangiza, kandi niyenera gutya ndeme ndama akika ya Mungu none gati Mungu mu kivikera mwashitano umuse muneze kubindi birebire. Hallelujah. Curanga turirimbire ku mukunga, ritme y'umukunga, tugende tuzamuka gahoro gahoro, tuvuge ngo izaduhemba iyo Mana izaduhemba, nitwakora neza izaduhemba, nitwihangana tugakorera Imana. Hallelujah. Izaduhemba iyo Mana izaduhemba, nitwakora neza izaduhemba, nitwihangana dukorera Imana izaduhemba, izaduhemba, izaduhemba iyo Mana izaduhemba, nitwakora neza izaduhemba, nitwihangana dukorera Imana izaduhemba, izaduhemba, izaduhemba iyo Mana izaduhemba, nitwakora neza izaduhemba, nitwihangana duhemba, izaduhemba, Yesu izaduhemba iyo Mana izaduhemba, nitwakora neza
Mwiki hasi. Amen. Tuzamura ibiganza duhese Imana icubahiro. Ariko wa comeka umuriro wake. Imana wese umugisha. Reka twiyegereze. Sebene haleluya. Reka ntangarire imwe gusa yo gushima Imana kuko yaduhaye amateraniro meza. Zamura Imana cyubahiro. Manyanya sabuse segonde. Manya winoga tabundi bujoga. Yasabye segonde. Turi Imana se turi mu nzu y'Imana. Ta muco. Atsa. Wikas muriro watsi. Reka dutunge muvandimwe umucuranze mable tumutunge ibiganza niturangiza dutera haleluya 3. Ise we turanashakaga barashatse uracara umusore ariko
ino hari abakobwa beza nukuri kandi bafite voyage, tuga turi muri voyage tufite kubaha. None uzorebe hano hose uzoshima nayo makuru nabura yumvishije katumutunga ibiganza tutele haleluya sibiri gusa. Reka muvuga butumwa wacu haguruke n'amashi menshi. Katwumve revera uturuka muri KDP bwa Gereza ya kabiri asenga Imana, asengera umuvuga butumwa. Mwami Yesu Kristo, data duciye bugufi imbere yawe, turagushimye kubw'ubuntu bwawe bwiza ugira n'ineza n'urukundo dukunda. Mvuga butumwa ahagaze hano imbere yacu, agiye kugabura iteraniro ringana ritya, iby'ubwiru bw'Imana bikomeye zahumetswe n'itabasha kubesha. Reka tumusabe, reka tugusabe wewe ubashe kumusigira amavuta yo kurigabura, natwe abicaye uduha impano yo kuryakira, turyakirana ubwuzu bwawe Mwami Yesu, turyakire turi nyote twese abicaye, kugira ngo ribashe guhindura imitima yacu, ribashe guhindura ingingo zacu, ubwenge bwacu, kuko ari ijambo ry'Imana rikomeye cyane. Mwami Yesu Kristo, turamusabira amavuta yo kurigabura kiryawe rikwire muri aba bantu bose Mwami, kandi twebwe twese tugabane uwo mugabano ukomeye cyane. Urakoze Mwami Yesu kubana natwe. Asandi data kuko uri kumwe natwe, komeze kubana natwe muri byose. Reka umugisha w'Imana dusanga twegere, turabisenzera mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Reka turangire gusoma ijambo ry'Imana, igitabo cya Yeshuwa igice cya 44 umurongo wa 15. Se turangirize ajya twasoma umurongo wa 27. Turaje gusoma andiko Paulo yandikiye Abiroma. Biblia yavuze ngo nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ngambo ya mto, au kwamba ni miungu ya Waamori, wale Waamori ambao mnakaa wakati nchi yao. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Amena. Kasubiremo. Haravuze ngo nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ngambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale Waamori ambao mnakaa katika nchi yao. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Amena. Murongo wa 27 haravuze ngo Yoshua akawaambia watu wote, tazama jiwe hili litakuwa shahidi juu yetu, kwa maana limesikia maneno yote ya Bwana alipotuambia. Basi litakuwa shahidi juu yenu, msije mkamkana Mungu wenu. Amena. Urwandiko Paulo yandikiye Abiroma, aho twaraye tuvuze nimugoroba igice ca 10 n'umurongo wa 9.
Haravuze ngo kwa sababu ukimkiri Yesu kuwa kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Amen. Subiremo. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Amen. Kandirimbe bitero bibiri by'indirimbo yo muri wokovu, tuze kuganira wenda iminota mikeya, ntabwo tuza kubarambira. Iyo ndirimbo ndayikunda cyane. Jua njia moja ya kufika mbinguni, ingawa ikipita katika majaribu, kiniendako mjini huko juu. Na njia hiyo Yesu, na njia hiyo Yesu, najua na amani iliyo ya milele, huwezi kuipewa kwa fedha na dhahabu, ni tunu ya rehema iliyotoka Baba. Amani hiyo Yesu, amani hiyo Yesu, najua nguvu moja ya kuniponya roho, initiayo raha, amani na faraja, inanilinda vema na nguo yangu safi, na nguvu hiyo Yesu, na nguvu hiyo Yesu, najua na kifiko mbinguni huko juu, na siku ni karibu kitapoonekana, yafaa kukaza mwendo kupiga mbio sana, kifiko ni mbinguni, kifiko ni mbinguni, ajua na kifiko mbinguni huko juu, na siku ni karibu kitapoonekana, yafaa kukaza mwendo kupiga mbio sana. Kifiko ni mbinguni, kifiko ni mbinguni, najua nguvu moja ya kuniponya roho, initiayo raha, amani na faraja, inanilinda vema na nguo yangu safi, na nguvu hiyo Yesu, na nguvu hiyo Yesu, najua na kifiko mbinguni huko juu, na siku ni karibu kitapoonekana, Yesu yafaa kukaza mwendo kupiga mbio sana, kifiko ni mbinguni, najua na amani iliyo ya milele, huwezi kuipewa kwa fedha na dhahabu, ni tunu ya rehema iliyotoka Baba. Haleluya, amani hiyo Yesu, amani
niba waduhamagaye bicishije mu ijwi ryawe ryumvikaniye mu mitima yacu, buri umwe wese ntarwara yagize kugira ngo yumve ijwi ryawe. Waduhamagaje ubushake bwawe n'imbaraga zawe, ntiwatunena bitewe n'aho twari twavukiye, uradukunda gusa bitewe n'akavukire yacu ndetse n'akarande twari dufite kutunaniza, ariko ngo umara uradukunda. Nagushimiye ko watanze umwana wa Yesu Kristo bagapfa ku bwacu kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Nagushimiye Imana. Amen. Ndashima Imana ko Imana itugiriye neza tukabona uburyo n'umwanya wo ku imbere yayo. Imana yabikoze nishimwe. Amen. Shimira abatumiye, abari hafi n'abari kure. Shimira itorero rya Betelehemu, ashimira minisiteri. Imana ibahize umugisha. Shima Imana ko twabonanye uyu munsi wa none namwe mwese, kubera ari imbaraga zacu iyo tunezerewe Imana. Imana ishimwe rero ko twahuye twebwe twese. Imana yabikoze nishimwe. Tuganire rero aya magambo make yadusomye umwanya muto cyane, tutari buze kugeza wa undi bavuze kugira ngo abantu baje mu ngo baje kubona umwanya wo kugaruka umugoroba. Ariko nezerewe Imana yanje. Imana ishimwe. Gitondo twarimo nijoro twarimo tuganira na bene data, tuvuga ukuntu Imana yatugiriye neza binyuranye n'andi moko, niko nza mbivugaje. Wenda ubundi nawe yovuga ngo ubwoko bw'abandi bo yagiriye neza kuruta, ariko nje nditegereje zasanga ubwoko bwacu ari twe yagiriye neza kurusha abandi. Amen. Amen. Yagiye itugirira neza itwiyereka ibi binyuranye. Kofi yavuze ijambo rimaze iminsi rinza ku mutima. Paulo yanditse aravuga ngo ninongera kubaka ibyo nari narasenye ngo mba nihinduye inyakinyoma. Siko mba nihinduye umubeje. Gute? Ibyo twihanye muri 50 cyangwa nimba 100 kiza gashitsi wacu, ariko bigasubira kugaragara mu 2023, tuba dufashe bwa butumwa tukabuvuguruza. Noneho rero tukabuvuguruza tukavuga ngo ibyo twari twaravuze kera byari ibinyoma. Utegute joba bitangaje gusanga muri 2023 ho bakigaragaye umuntu uje kuraguza. Joba bitangaje. Kwanza ni navyo gitangaje. Bibiliya iravuga ngo mwebwe mwari mugeze mu rugero ngo kubwiriza abana, apana rwo kubwiriza. Nukuvuga ko urugero twari tugezemo muri iyi myaka n'urugero rwo kuba twobwiriza abandi bantu, tukababwira ngo ngiyi Imana twe twakurikiye, dore icizi ikora, ngiyi Imana yacu, ngiyi Imana yacu. Amen. Semeni amen. Ngiyi Imana twebwe twabonye, dore Imana yacu iziducukiriza indahekana, ngiyi Imana izitugaburira, ngiyi Imana itubesheje iyo dutewe, ngiyi Imana yacu. Tiyarwanishije amavubi gusa, ariko hari intambara yaturinze zisa n'amavubi, nawe yarwanishije amavubi imbere y'abami bari imbere yacu. Hari yageze urugero rwo kubwira abandi bantu tukababwira ngo
niya yindi tso tubabwiraga yabayeho kera izi ko igitangaza niyo tuwaye tubabwira ngiyi Imana yacu. Haleluya. Ariko rero ubunyine biri mu gusa naho bitangaje gusubira kwizingitiranya mu zambere biriya twari twarananiwe twari twarareseke abantu bakabisubiramo, abantu bagatangira kuraguza, abarozi bakiyongera, n'abakuramo inda bakiyongera, abitukuza nabo bakiyongera, abahunga Imana bakaba benshi, umubare mwinshi bahunga Imana. Imana imaze guhamagara Yoshua nyuma ya Mose gupfa gira nsoza, yaramubwiye ngo umugaragu wanje Mose yapfuye, ariko ni wowe nahisemo mumzukiriza umuntu usinziriye uruhande rwawe, nubona umuntu usinziriye muzutse uwo ari wowe wese yihangane sintinde, n'ubundi saa 6 iyo zibaye abantu bazabarambe. Reka ndangize mu nota mbike cyane umvi ko Imana ariko imubwira. Mose aje gupfa yahamagaye Abisirayeli, Imana iramubwira ngo nimuja bukuruzi ngo mugeze mu gihugu cya Kanani, dore hari imisozi ibiri ngo hafi y'inzira, iyo misozi ibiri hariho Kebari, Ebari na Gerezimu, misozi ibiri Ebari na Gerezimu, ngo uzayihagararemo ngo iyo misozi yombi nurangiza ngo kuri Gerezimu uzahavugira umugisha. Amen. Uje kuri Ebari nawo ngo nurangiza ngo uzahavugira umuvumo, uca nk'imiryango abazumva ubuhamya bw'uko wavuze umugisha, ngo uzofata imiryango iyi n'iyi wazamura ku musozi Gerezimu, nurangiza ngo uhavugira umugisha uwo bisere bagomba kuzahabwa. Nurangiza ngo uje kuri Ebari nawe wavugira umuvumo. Kubera iki ariko babwira ayo magambo? Kwari kugira ngo bahitemo ibintu bibiri, umugisha n'umuvumo. Niyo bavuye imbere y'Imana ngo bazahabwa umuvumo, bumvishe imbere y'Imana ngo buhamirize. Amen. Kubera iki Yoshua yabwiye abantu ababwira ayo magambo, arababwira ngo mwiyitiremo. Amen. Kwari ukuzuza ngo kugira ngo umuntu abe ahisemo wenyine ku giti ciwe, ahitemo agakiza. Nasonye Bibiliya mu Rukerera imbwira amagambo meza ndatangara, iravuga ngo Abisirayeli Imana ibahamagara yarababwiye ngo muzagume mu mbere abahungu n'abakobwa banje, nzabagirira neza, nzabarinda. Nabo ngo baremera. Semeni amen. Baravuga ngo iye ubwo uvuze ngo uzaturinda, natwe tuzagukurikira gusa, tuzagukorera gusa. Amagambo nga n'amasezerano abiri, isezerano ry'Imana nabo nabiryo bari kubasezeranya Imana, bakabwira Imana ngo wewe ubwo uvuze ngo uzatubera Imana gusa, natwe tuhisemo nta yindi Imana tuzokura, ni wowe gusa wenyine gusa. Amen. Byari isezerano abantu bari kubakora ryo guhamiriza Imana, ngo babihamirisha akanwa kawe nijoro kwa kavuzeho. Turavuga ngo Paulo yari kuvuga ngo ni kukiri katika kinywa yakiwa msasagira ngo soanuri, nuguhitamo k'umuntu ku kanwa akabihamisha akanwa, akavuga ngo kuzatu kugiriye neza data. Yari kwarubwira ngo babihamisha bazatuza imbere y'Imana, bavuga ngo nta yindi hasha, nta yindi Imana. Semeni amen. Nurukunda kubera ngo nitonde ndebe ko bishoboka naje, siko kweza naje nitonze ako kakadari n'ubushuzamu kakadari nakubisha n'ukumva mama kubita cyane kubita beshi bebe
cyane. Haleluya! Bibiliya yambwiye amagambo iravuga ngo ryari isezerano rihambiriye Abisirayeli. Bari barasezeranye isezerano n'Imana. Imana irababwira ngo muzagume mu mbere ubwoko bwera. Mu gitabo cy'Abalewi hazavuga gute? Haravuga kwa sababu mimi niliwachagua ni mtakatifu nanyi muwe watakatifu kama mimi nilivyo. Nuko kukabwira mubabera ngo kubera ko nanje nduwe. Petro yamutse gute? Yaravuze ngo uwo mwambaza mwita ngo ni yera. Ngo nuko namwe mukomeze mubabera. No natanga. Uwo mwambaza, uwo musenga, uwo muririmbira mu gitondo n'imugoroba, ngo kwa sababu ni mutakatifu nuko namwe bwoko bwanje, ngo nuko namwe nimugume mubabera, ngo kuko so uwo mwita niwe akukaruka kantangaza nuko kw'Imana uwo mwita so ngo kubera ko ari uwera namwe ngo nimugume mubabera mu ngeso zanyu mwere. None ngo biseri Imana irababwira ngo ubwo mwemeye kuzabana nanje mukambera ubwo nanje nzababera Imana. Ngo amara iryo sezerano ngo rirabahambira wakajifunga katika ahadi hiyo, irabafata rirabahambira. Noneho nicyo gituma Mose Yoshua yari kubabwira aya magambo, akababwira ngo nimwibesha mukamuva imbere azabamara, azabarimbura. Ngo bagere mu tani ngo bareke Imana, ngo bareke Imana. Imana iravuga ngo wasezerano twasezeranye mu cyamuca kwaguka. Yaravuga ngo muzakume mu mabera baje, muzokomeze munkorere murabera. None ikivi munaniwe natangaye nuko kw'Imana mu Bibiliya yambwiye ngo Yoshua ngo kubera ko yakuriye mu bunyage ngo Mungu alimupa Imana ngo yamuhaye ngo imbaraga zo kugira ngo abashe kwiga amagambo atatu gusa, ngo kubasha kugengwa n'Imana, ngo kubasha kumva ijwi ry'Imana, ngo no kubasha ngo gutegekwa n'Imana. Nasomye Bibiliya mu Rukerera kazani banoro namirize hari utwana twasenzewe mu Rukerera, hari abandi bamirije barambiriza kasa 10 naje mburi bitose kasa 9 cyo kebatangi na saa 10 naje ndaruzuka mbasanga nicara muri sala kazama ngo abana babasenga ntakibazo abana basenga sinzaka ubwana bubiri bwaje bufite utukoti mu gitondo nyuma y'abandi ababo bari bafashwe barakomanga ngo babumve mu nyugururire katambira pastor ariko natanga ariko k'Imana ubwana ko buraguruka saa 10 abasaza n'abakecuru n'abandi bakomeye narata abandi bakigero kwari kigero cyangwa bazaje muri Burake nidobesha kwari kigero cya Burake n'ubunebwe k'Imana nta kigero cy'abagabo ba Burake nta kigero kibaho nta kigero nakimwe uwoza ujana n'abana akazajana n'indahekana ndanyibuka muri 85 sewe na amen nzanibuka muri 85 bigaze kunjana muri Burake bajanye mu kanisa ari ninjoro kandi bari bahetse nkunkurikira ku bwa kabiri numva ko nari incuka itagifatwa kuboko ariko ntoya ibabajwe n'ukuntu yagenda yonyine ubwo kw'Imana banza sirakarago igikubu bari kusasira igikubu barasenga ndarambirwa cyane nakabiri hari amarenga twagira gase rwari urupande bakororoshe banyurose urupande ku ruhande cyangwa urupande rushanyitse rwashize zari zingahise zari inkazi ibiri imwe yo gusenga n'indi yo gukorana igihe yashize akari bakororose ubwo mwe inzani umukobwa wageze kunezerwa imuhanga aranezerwa ngo anezerwe nanaye mahombe nimbizi yacuzaza kite ariko ndara mahombe nisasira uzoga kurema nisasira ikirago ni roroskindi ndagisesera mubi ngomare semena amen uwo mukobwa aranezerwa ngo nineze aranezerwa ngo anezerwe mbona koze muziko hasi akazakora muziko yanezerewe none
ngo mare bisigara ku mutima. Ejo bundi muri iyi myaka ndabaza ngo ariko ninde wabaye Muhanga uzi umugore witwa Neneri? Ngo mare bambwira ngo nukuki ngo ari hano muri ayo materaniro. Nari musasa. Yari yanezerewe muri 85 yari yafashwe ngo afatwe yumva Imana y'umurenge ngo yumve araguruka undi muntu ari gukora mu tudirisha dutoya akazakora mu tudirisha akora mu tudirisha nenda yakubita indoki hasi araneze gukora mu bwasi ngo marugwe akazakora imbere y'iziko atora twatse twose ndaza ngo Imana yamwijura tujanye niroshikira ngo nukuruka Imana nukuruka Imana mwisha akabatanga shira ngo mwana wawe mutakayemutumikia nimba ari Imana z'i Burundi cyangwa nimba ari Imana yatushabukije Rusizi mwihitiremo mwenyine gusa mwihitiremo mwenyine ya yindi wabonye nga yatipe angi yatipe sabade Nibwira Yoshua gute iramubwira ngo Yoshua dore amagambo azoguhambira nawe kugira ngo uzobashe gushitsa ubu bwoko mu gihugu nagusezeranije ijya mbere tukareke ngo gutekereza aya magambo iyo muri iki gitabo tukarorere ngo kuyahamisha akanwa kawe amagambo yo muri iki gitabo ngo uzoyahamisha akanwa kawe gira kabiri nzabana nawe nk'uko nabanaga na Mose umva ingene Imana izigira Imana iyo baduhamagaye tizi kureka izi guhamagara arangiza kagweza ihamba tiyo kureka itagwa ihamba n'ukuri kw'Imana tibibaho tiyo guhamagara ngo nirangize reka kugweza igifasha abandi izi guhamagara mara guhamagara yakubwira ngo nguhamagaye ngiyi ihamba uzajana ikigira kabiri dore kizafasha abandi abazozakumva uzozakumva bamara kukumva bafashwe nico mwumva ukuntu Biblia yanje yambwiye ngo Yoshua ngo akawa na nguvu nyingi ngo kwa sababu ngo ametiwa mikono na Mose ngoje gusezera ngo afata ngo Yoshua ngo amurambika ibiganza umara kumurambika ibiganza ngo Yoshua ngo agira imbaraga ngo nkuko yasenze yashyizwe ibiganza ngo na Mose agira imbaraga kubera kuko yashizwe ibiganza na Mose amusabira imbaraga aramubwira ngo uzogira imbaraga none aratangaye ngo Yoshua ngo aje gutangira semeni amen Yoshua ngo aje gutangira umunsi ngo baje gutangira urugamba Yoshua ngo yamasha mu ngando isura yakangaye ya
kane abwira abantu ngo ukora umukuru w'amahamba mu minsi 3 turambuka mubwira abantu gusa ngo witegura gusa kandi uko mbabwira ariko mutabigenza mwitegura tujya kwa naratangaye akawa shuja akawa hodari akabona nguvu kubera iki ngo kubera kuko Imana yamaze kumubwira yarabimubwiye ngo mumubwire neza ngo buzinjira mu mutima wiwe birakomera aravuga ngo ubwo data bivuze kandi naratangaye Yoshua Bibiliya yambwiye ngo impamvu bigaragaza kuko Yoshua ari umunyembaraga ngo umunsi ngo abanzi babagwanirishije irefidimu Mose akiriho ngo yarahagurutse ngo abintware ngo abanzi babo ngo amare kurwanya Imana ibwira Mose ngo bwira Yoshua aje kubatega abarwanye nanje ndabana nawe uzamuka ku musozi nushika ndakugirira neza nubwo ngo amavuga ngo asinzira no rugamba yego nizinda zazutsinda ngo amamubwira ngo nuko Imana tituzokugomera uko twagara tubana na Mose tuzatujana nawe tuzogumana nawe ndimo gutangara timureba abakristo banone tibari mu gukenera guca bugufi imbere y'abakozi babo abakristo banone Kofi yavuze ngo umuntu ubwiriyeho ntazatinya gutuka pasteur umunsi ngo bagabo bamwe ngo bakoze inama tubafasha ngo baravuga ngo iriya nama nisha kuba tuzoba twarasibejura mu pasteur kugira ngo turebe ko tuzashobora guhabwa ikanisa nuko abahaguruka baravuga ngo muvuge ko yatanze inda yabyari umupfakazi runaka nuko umwe arava asangira n'undi gisusa babasangira gisusa yamumenera ibanga aravuga atari ko twavuze ngo bazagusebye zamusebye sha muzamusebye yakoze iki uri n'umuhungu wanje mimi nikashanga timuzi rero nubona baragusebeje bazaba bakunguruje niba sura kugutuka undi mwaka bazaba kugusukunguruza muri ndeska nuko hano manutse reka basi mbere hasi niba gutangira ukiri hano hasi bazaba kuzamuye kuri escalier ya mbere niba subira undi mwaka ni ku ya gatatu ku ya kabiri niba subira undi mwaka bazaba kuzamuye hejuru Imana tukagira ubwoba aje muri ariko mbwira abantu kababwira ngo nukuri tugiye kugera mu rugero tubwiriza abanyamurenge umuntu uri hejuru y'imyaka 50 tagasore gusohoka ikanisa imbere y'Imana tugira abanyamurenge bose ngo umuntu wageze imyaka 50 ageze timuza mubona abanyamurenge ko bazavuga ngo uriya mugore ashize umugayo watangiye kuzana siko bagazavuga n'umugabo wagajeje k'imyaka 50 kitwa gutukisha gusaza nukuvuga ngo umuntu wageze mu rugano nuko Imana wo kutariko kuzereka Kofi kubereke niba gukubita n'iposho uzoje kwa muganga gupfuke n'ingu zose ese kumvuze nabiye kwa rukubafasha nuko Imana nta musaruro ubamo nuko Imana nta musaruro nimukureba abana banje nabarangiza abana banje naumia moyoni mwangu embabona Paulo avuga aya magambo twasomye igansozi iwe arababwira ngo ariko ko ngako kashitse timukaza musohoka mu kanisa no kw'Imana muzamureka nushaka kwapfushiriza abana kandi wapfushiriza abana ariko babanga kuyobora numara ukomeze ariko dufiki kwanza niki zodo ukumbwirije none undi ntazabwiriza ejo twama dupfa ngo Kofi yabwirije mbere yaje Kofi nti yabwirije nyine naje simbwirije zo dupfike
dufike icubahiro. Uzi gituma uzushaka icubahiro kwa gifundi nundi nuko waragitakaje. Tacu uvuga ko waratakaje Imana, wamara gutakaza Imana. Umva uko Imana abwiye Yoshua. Yaramubwiye ngo Yoshua, nzakubakisha imbere y'Abisirayeli. Nzakubakisha imbere y'Abisirayeli. Njewe apana tuzababwira ngo kuba. Nzakubakisha. Nzagutinyisha Abisirayeli bazagutinya. Bose bazakubaka. Bishaka kuvuga gute? Bishaka kuvuga ngo wegamiye Imana izimubakisha yonyine. Ni yonyine izimubakisha gusa. Nituzubwira umwana ngo ntinya we. Tinya nisowe. Haruwaru wabwe wewe warabwira abana ngo tinya ndisowe. Cyangwa bazamara gutinya kuko uri se gusa. None se nyine. Bazakubaha kuko uri se gusa. Umunsi wa batanga kwabira ngo muntinye ndiso bogukubita. Ariko ndabeshe. Ngaho uzidenderekanye wifate nayo imbere y'abana. Bazagukubita, bagukubita cyangwa bibazi ngo kurisi. Hari nushaka kuba ari abakobwa bazagukubita. Kubera iki witwaye kandi kutarisi. Ariko se w'abana zabitwaraho neza barakuba abana. Ninde mwana uzubona samaka kama mu mutima. Yarangiza kama bizima. Abana iyo bakubonamo kubase mu mutima. Bakakubonamo ubuvyeyi mu mutima. Ninde utogutinya. Ninde musaza bazaba baciri kudika mu bwashaje cyane. Akirisi. Kimuza muterura mu gaho. Mana kugera shika mu ngo nzagukomeza gusa. Wowe gusa uwe hodari. Tunganira ijambo ryanje gusa. Guma mu ijambo gusa. Nzakugirira neza. Nzagukuza imbere y'Abisirayeli. Siko birivuga. Nzagukuza imbere y'Abisirayeli wowe. Tunganira gusa. Akagenda akabwira abantu ngo mwebwe Imana yanje mbwiye gutya. Asezera mu magambo ya nyuma navuze. Yarababwiye ngo murabizi kuko ngo Imana yabageneye ngo nta na kimwe cigeze gitakara hasi. Isho yancishijemo cyose. Ndashaka kuvuga gute papa? Cyangwa ngo umunsi nabaye umuyoboro wanyu ngo ntaco yancishijemo ngo ncigungane yarakinshishijemo naje ndagisora ndakibabwira ntacatakaye na kimwe muzo yambwiye byose kw'Imana nari bahaye murabizi ko ntacatakaye taca zose ngo byaratunganye none ngo ndashaka ko mundahirira. Biblia yanje yabwiye gute? Yavuze ngo Mungu semeni amena. Yoshua wakaweka ahadi mbele za watu bagira gusezerana rushasha. Iri sha ryo gusezerana. Twagiranye isezerano rishya rya Kristo. Isezerano rishya. Twebwe ngo twagiranye isezerano ngo n'amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo ngo yasemaze gupfa ngo apfa ku bwacu. Natwe ngo turemera. Twemeza isezerano ryacu ngo tubyemezwa ngo no kwirega ibyaha. Nabiri twavuze ngo turavuga ngo mimi nimegeuka na nyumba yangu nimegeuka tuwe mtakatifu wa takatifu. Ngo tuba dushizeho muhuri wa kuamini. Tuba dushizeho mu isezerano n'Imana yacu. Ngo Yesu nango maravuga ngo kwa sababu mmekubali kuja mbele zangu nanje nzabashana ngo bageze mu gucize. Nzabishazanya na data. Mwumvingene Biblia izivuga. Biblia izivuga ngo semeni amena. Mwikirize cyane amen. Buto. Wona ni bukuru. Bukuru we. Imana yagukuye kizingo. Imana yagukuyiga iri ibufurero mwarahungiye. Muhanga Imana yabanye nawe kakugeza none. Wamara none ukambuja kumufigi guraguza. Ngo warese Imana. Nisho gituma Imana arikibwira Yoshua. Arebgeje umukobwa waziga. Muzigaba. Ika ni mureke Imana ko ndabareba nabitegereza mu mutima ngo nkabona mutayubaha mutazoyubahiza cyane. Ni mundahire mu Kiswahili cyangwa mu Gitondo ngo wakatia nadhiri mbele za Mungu wakiapa ngo wakitia mikono juu bali bazamwe amaboko ngo yo kubahamiriza indahiro muzamura amaboko namwe. Ngo barambuye ukuboko ngo barabaye ngo nukuri ko Imana Yoshua tuzoyikorera Imana yacu ntituzoyireka. Hasha gisika kivuga neza kivuga ngo ni hasha hatuwezi tukacha tuzogukorera yonyine gusa ngo pasanga ikigongo kutuzu.
natwe dufite isezerano twarahiranye n'Imana yacu igihe twemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Tibishoboka uzi kubera iki Imana ivuga ngo tuyemere nk'umwami n'umukiza, ngo ni ukuyizera ngo bivuye ku ndiba y'umutima, kuyizera bikava ku kanwa ukabihamirisha ukavuga ngo ni umwami wanje n'umukiza wanje. Iyo ngo turangije kuyemera ngo ku mwami n'umukiza wacu kofi, ngo tuba dushizeho isezerano nayo ikavuga ngo kubera ko anyemeye nanje nzomushazanya na data. Ninde muri twebwe ngo wamanuka ngo aje kwishakira ikuzimu? Ninde? Hari wamanuka ngo aje kwishaka ngo izamure ijana hejuru? Kibishoboka? Ngo ese hari wozamuka wakaja mu ijuru wakaja kuyizana akayikurira hejuru? Bishoboka? Hari ngo ariko mureke babwire gukiranuka Imana ishaka ni ugukiranuka guturuka mu kwizera. Kwizera gute? Kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, ngo yarangiza nawe ukaduhiringiza tabarisha, ngo rivuga ngo kubera kuko banyizeye nanje nzabicazana na data. Yaravuze ngo nukuri kose ngiye ngiye kuja ndababwire neza ngo ngiye kubategurira aho muzaba. Semeni amen. Kandi ngo mu rugo rwa data hariho amazu menshi, ngo yaje kuba atarahari mbasize mbamenye ibanga nkabwira ngo mushake gamwibakire, ariko ngo hariho amazu menshi kandi ngo aho data ari nanje niho nzicara. Nimara kwicara ngo nzabicazanya na data bayicohe nzanezeza. Cha 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 pa cha 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 cha. Chagueni leo, chagueni leo. Nitakupa cha 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 uko yale kwa chuo naje kashaza. Nimugoroba turashingiwe by'umuhano utahe gutekereza uvuye ngo ngiye gushahindahira kwa sababu nimeapa mbele za Mungu mimi na nyumba yangu. Hapana geshasho bizingitiranyije Biblia yajambye gute bo agukapasa ibo bizingitiranyije ngo ni isezerano ry'Imana. Ibo baravuga ngo amategeko dushizeho tegera amagambo ko birivuga Bibiliya ngo Yoshua abandikira amagambo y'Imana yose ngo yandika kuri ibyo igitabo cy'amategeko ngo yandika ngo tumeweka naziri mbele za Mungu, tumeapa kiapo twihuje n'Imana cyane ngo twizingitiranyije n'Imana cyane. None ngo rangize wewe tuyabwirira imbere y'Imana tuvuye ngo umaze kuduhamagara twaritabye turabaza tuzukorera
Semeni amen. Semeni amen. None ngo uzadushitse mu gihugu cy'isezerano. Kuruka Imana. Zamura nyina waje. Karakuremerera kandi ari mato. Ngiki kimenyetso Imana izishaka. Ngo tuyihamirishe kamwe kacu. Ngo tuyizeze n'imitima. None Imana kavuga ngo kwa sababu sisi tumeapa mbele za Mungu. Tukaba ngo tuzogukorera gusa. Tuzagukurikira gusa, tuzagukunda gusa, tuzagukorera gusa. Nidufike tuzaturi kumwe nawe, nidukare tuzaturi kumwe nawe, tuzogumana nawe gusa, tuzogumana nawe gusa. Tumana stari. No bamara umuntu yabiva imbere y'iyo ndahiro. Ikamutora nimugoro. Ko zanga umuntu yapfuye. Tuzi ukuntu yapfuye. Ngo yajyanye. Ngo ntamenye ukuntu yajyanye. Apfuye gute? Ngo yajyanye gusa. Nawe yatatiye ngo cha data iramuhotora yonye. Uve kundi Imana. Uriya mwe. Timureba ukuntu bamuvuga. Muri kobereje. Nzobahana nimumva imbere. Nuko Imana. Natwe rero Paro yari kwavuga kuzuruhimbi akavuga ngo bamwe muri mwe mbagenda bamwe ngo barapfuye kera. Biganiro wa data yabwiye bazima bakiyabagenda ngo bamwe barapfuye abandi bararwara ingwara zidakira. Abayimbe barasenze baragowe no gusenga bwitona ni mugoroba. Umuntu akarwara makunyanga none akarwara yandeje akarwara ejo bundi abandi bagasenga bakarahoga ngo yiwe yajyari yiwe gute yatabye igihango cy'Imana. Hari umugoroba yamaze gufatwa amara gufatwa umunsi umwe Imana yatubwiye umugore umwe iratubwira ngo hari umugore ngo wari wanezerewe ngo ari mu gitumba. Fata ibiri muntu bishire mu mpezi kimwe yarutse bisa kimwe kiri vite grave. Suko nguko bagazagira igiti bagiye kucasa. Yabara kagisha kuguru guca. None ngo amare. Ngo yaragiye kwasa. Igiti cyaka gufa. Ari mu gitumba. Ngo nezerwe. Ngo aririmba karirimbo. Ngo yakubise mwishimye. Shemye mu giti. Ngo amara arahaguruka. Bagazaje kunezerwa. Bamara bagira kwasa inkwi bagahambira iyo baraga kwasa ubwaga zagira agambira urupande gutya n'abambira urupande bakaba ngo takwasa waba kagufa waba ugiye Ngwamare yama arayitatira. Mwumva kumva Imana izitinda ku kantu gatoya wavuze wa indahiro warahiye gusa. Timwumva ko bari babiri iwe n'Imana n'igite cyaka guswa. Imana iravuga ngo ndamuteze we. Ndamuteze nzotegera gusa kuyonda. Nzotegera kuyonda hiro gusa. Ndebe nimba zayitatira. Ndebe. Ngashira ko pastor. Angiriye neza. Ngiye gutinda kuri randahiro bagiranye. Ngamare ngo bucaragwa. Ngamare kubarasa. Ngamare gusara. Imana iratwibutsa. Iratubura ngo mugende mu mubaze. Mu mubaze tugera byaye gatanu. Ngo yararahiye agiye kuzara wa mbere. Iramureka kuba kabiri. Iramureka kuwa gatatu. Iramureka kuwa kane. Iramureka kuwa gatanu.
iravuga ngo ndamushahura mwaba mwicaye gutya bakamakura mwihuza kamagira kwa ni amapepo turutse abapepo ninde wayimurongo twebwe tukibwira ngo n'abagore babonye aho binjira cyangwa abagabo bavuye imbere y'Imana baba murongo naho ko baruririra ku ndahiro yakinguye Imana ikingura akarembo wenyine yikinguriye akarembo wenyine ngo mara kwikingurira bakakuriramo bivuga ngo se izayurira kuko we wakinguye satani zayurira aho wakinguye ni uze yinjira gusa cyo bituma Paulo yanditse ngo nuko ntimubererekere satani timuyibererekere ngiwe nawe yokengerereza ko yinjira timubereke no yasara tugasenga amapepo kama muvamwo kaje kinyuma yi kandi Bibiliya avuga ngo iyo ngo agarutse ngo azana izindi imbaraga ngo akazana abandi barindwi niba ari umwe ni barindwi biba bari barindwi kuba karindwi umuzo kuba umwe karindwi uwundi karindwi nibarangana gute kofi nibiri namagana Imana yatubwira ngo muza kumurushwa n'ubusa mumureka abanza ari gitenone ejo bundi nzomugarura mbaheza ubwenge nimara kumuheza ubwenge yaturuse niyo ndwara arwaye indahiro yanje nabo indahiro yararagiye ahinga arahira umukaramba mutaza none yaramparise tizi harikwa Imana yacu tizi harikwa ni mumaramaza muvemo cyangwa muyemere chaguani nicho ngicho niyo so gusa ariko datanga no abantu bamara ngiri wasanga wanje abantu bamara ngo jewe ngo nananiwe niki warakicara kunani ariko nukutamara amaje gusa ngo chagua nuko yamasaha uranyeretse ko yashize Imana bafashe rero Imana baheze umugisha mugoroba muze mwatekereje kwibuye dushinga gindahiro kandi nirimara ngo rizotubera umuhamya imbere y'Imana power muraza mwashize indahiro yanyu mwe muvuge ngo twebwe power ngiri buye dushizeho kituzokuva imbere y'Imana ariko ndatanga bakeshe muvuge ngo ngiyi indahiro nishize indahiro sinzokureka ngo nimbuyireka ngo izababera umuhamya izaba umuhamya nyine ibuye nyine apana abantu tugashaka basenga tugashaka abapasteri irizo guhamya ryonyine yandahiro washize imbere yawe n'Imana kubera kuko sisi tuna ahadi dufite isezerano rikomeye cyane iryo Yesu yadusezeranyije aravuga ngo nzobageza mwijuru gusa niba nkomeza bakaba abana banje mundo kundo Paulo yavuze we Paulo yabwiye bikorinto gute yaravuze ngo ubwo dufite tuzasezeranije ngo nuko twiyeze imyanda yose ngo yabi mubiri ni umutima uyiyese twari dufite isezerano rivuga ngo muzombera abana b'abahungu n'abakobwa nanje gusa cha nanje sinje utumye ndondogora sinje we narambiwe muzamura amaboko ndebe ko mutaranga dore nikugiye cha Angaje. Subira ngoja. Mereka dushaka Imana gusa. Kandi ko fera kabwiriza hari anje mu jambo. Bivuga ngo nuko mube maso. Ngo kuko mutazigiye umwanya umwami watuzazeho nuko kurya nyirinzo atazamenye igihe umujura yokwizira mu ngo ariko namwe mube amaso nuko mube maso mwitegure cyane Yesu Kristo yozunyine cyangwa kazejo ariko
Sande bakanje bakomwe ko mugushimisha kadaba. Yesu bwazagaruka aje kwingoma ye tuzamurebesha amasasa dufite igutunguye ubunyiri kandi gutungura woyereba usa gute nijo iyo kagazeho izana bano woyereba usute iyo imitegereje we ta nuko nihitiremo iyo muri bukorere bari Imana yacu cyangwa Imana z'abanyamahanga bari bafashe kandi bahise kwishyura. Katwongera amashi menshi ku ijambo ry'Imana. Imana ushoboza umushereka basenge dusenge turangize nanone kugira ngo tugendere rimwe nta kindi dukurikizaho. Katwumve Revera ashima Imana asengere ni sadaka narangiza yereka igitaramo tuje gutarama mu mugoroba.